warahmatullahi wabarakatuh. Ibni yas'al anir rasul. Anakku bertanya tentang Rasul. Ta'if min. Taufik Ismail. Ibni yas'al an. Limadha rasul azim? Ar-rasul azim. Na'am ya ibni. Annahu insanun basir. Anakku bertanya padaku, mengapa Rasul itu mulia? Rasul mulia, hai anakku, karena dia sederhana. Limadha yukhil Allah ar-rasul? Li'annahu la yakhafa wa la yakhsha ahadan. Yaqulul haq ya bani. Hiya al-amanah bi'ainiha ya bani. Mengapa Rasul utusan Tuhan? Karena dia tak pernah gentar. Berkata benar, hai anakku, dialah kejujuran. Kalamu munazzamun wa latif. Kata Allah hujan, Hayatuhu kullaha hubbun. hidupnya yang penuh cinta. Katsiran ma yajuma wa yalbasul khashana. Dia sering lapar dan berpakaian tua. Huwa